Ukertong ke Kongres na seorang kam konstituensi ba Jonathan Siem hak arba khandai trek kalalengkon ulat hap kerteng ha office returning officer kong M Lakyang additional deputy commissioner hadisi office Shillong lasan ran yu de ki bahayeng jong u rengkat ki paj ba no kershan jong u hadin beladap tap kerteng u ba Jonathan ulapan pau ya jing tumu jong u ban pen klan yiki an juga district council ki ba ladan lepa ban pen kup bor ki seng sama shnong bat ki bor shnong ula ong ruban penbet iki an ke biade ber ka building by law knang ba kipat ba kinum shem jing e ban te yeng te sam having me nominated as a candidate to fill a seat in the 6th Orankam District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Baro tega daw ba daw ba daw san kolong kum samlarang ba bagami syagani ke benta jung ke jeli jung sanjima sima kum samlarang ba isngau ba habang pen kum bacing pun brio hanika state Meghalaya chungi he haki constituency chungi bat kari India chung baro koi ladangi khen kulum mi bagi kun samla 100% kedi kita bolai pesan senem kata teng ngau don kam lang komba ong ketien bangi don kam ni youth in politics kum ta ngarung ami shikman kum samla rang ba ban represent lang nam ta para samla om tang para samla henry ya ki imlang kasalang ya ki riurang ba kilong kami kilong pahi baro kitri hoi nitip ba habangi cit ya ki MDC kedau ba kedau san kolong habangi cit ikinong mikmat aktif British Council ini ban pensiong nong rimha te habangi pai kayap ki im chung cai ben riu banidai ki riti kedustur kesin syar khadar kayo pateng ke her pateng ke chungi nang ta hawi dei bat ka khenkur khenkha ke chungi ke sin char snong sin char thau te kum tang tik ban pej bha hawi dei ba kani ke benta man yana ban pene pensa ya ka ni ka khnit ke ban riu ya kriti ke dustur ke chungi kumpi ba Congress party hi kalong ka try kemi jongka state jongkari India hybrid bawai khamtam po constituency chungi ba menta labun pun snem menchua ka de try jong Congress party ne du baklat no I nong mikmat chungi bangkwa hidwar bulai ba David nongrum adu por Congress party kalahir sisa ni kubur kata ban rei menta abangi phai pat kipat ba kila kersan sia gila ai kata hadu kini cingtur ke chungi mental tribunal ni ba kipat ba kila no mensi mi party Congress namar ngi phai heavy day bat kicing ai ke district council ya ke kernit ke bahan riu ke party Congress ka ba ai ngi ke state bangyo state hood ke por ke party Congress tek balono senjang shibun khamtam hawi po district council te kumta ngasngo ba ka Congress party hi kade kita ka bagi ba kel no mesin sya ka party Congress hawi ba finance ngin pen klan ru ya kepala tengka po district council kenang ban kelaj kita habangi phai ko hoi apo ki sing ngedung duna kabiang korkom penyat ya ke budget rekiwi kui district council ngi I ba ka don ke cing duna ba ka wat ke cing thep kam thep jam ru kapalat ya budget te kenang ban pen klan ya kata ya kapala tengka ngiri ban pej bam bundon kanu ke dikich khamtam habingi yo lengba professional tax lengba ki motor vehicle tax nang ta lengba kini ke tolki hakini ke digital chungi mta habi dai ke tolki I shibun ki likich ki don namar bom don kata ke sistem ke bebiang dan regani ke cingbi ke chunga ngiron rak kata ke sistem ke online system lese ka tolki ngala bandon lengba ke online system baki bre ke bawan ban pani ka chalan ke dei lengba ke online haba ke online ngila dep sisin ngibdom kam banbu ke enforcement kikit bun teli ringin bu ka we kikit kita kikit ibu sangut ringut ke enforcement ban check ya kata ya ka tu ka chalan bala apply online kenang ba kata kan don ka transparency ro cukup po pai ba constituency chungi ni nang dai ka than kumba kani ka than chungi ka banga ka syong ka sa chunga kade kini ke new shillong area ka we ka long ba habide ka roy ka par ko oj na kaliang ka district council hadu mentak habidi be scheme kadong duna re nakaliang ka chunga kum bandang long batmai ubadang fresh kini kam ngan petri hok ik scheme hakmat ka basai ka bisit chungi pada nong snong pada ka chu ka por ngasyam bah kini ka than new shillong ka chungi bangi la syakta shibun e namta kini ka building by law namar hadis council ka building by law ngidang syukopi by thik kat kum balong na ka state takadaw ka long ka khamkho ringi thi nga bangalej ngayo e ka kubor na kinong snong tukum ta kum
ladang ang iwan ka bor panura ka way pat ka an ka building bylaw chung ka district council kenang bankan namar ka district council hikalong bankan tiu lang panyada lang kumtangin penkubor lang lengbakin rang ba sinong bakirong ba sinong baki sina kinu kun building idon kami ke building bylaw re abe kirong ba sinong kendon ka ke ikhtiar kin pan pet lang habi dei building bylaw ringkat kecing penkubor kecing aibor na po district council ni ka penkubor kisang sama lembaka ilaka amendment act de ringkat ketuka clan bill kapingo clan act de ka penungkung kalong ba nginepet budin nang ni khmat badang ipoi ka bor budin balase gani kecing thau ka an po district council kam dei ban ye tengku bat kenu ka an po kasiri e kata na kaliang kacunga ngin budin ye kata oda ngila poi po district council tengin pej ha ngin wat benia bakan don kalikal stan kenang wakum don kenu kecing ye tengku habi dei bat oda ngila poi apo kasiri po supreme court kani habi dei ba trading for non tribals tengin ban pej parman ba ngin yo piang ka an ka bakam klan pen klan chu bar habang ipai habi dei bak trading license for non tribal kat kum ka kendon chu kan apo ka sik schedule ki ong ba kunu ka kam palala menteri kun khasi ti ngimla shu ban ai trading license tu kum ta ngiri ban pej parman bai kani ka bangin pen seluruh kun samla ki jongi bat ha ka chu ka por abang ipai ngin pej klan chu ka an shubu menta kun ki companies ba per wan sini iba wan sini ka than chingi ho na ka liang chu district council ngi ba ai ka trading license ka ba mengi khasi ngi pat le bla ban le kata rei don kampat ban ai ya kata ka memorandum of understanding bat ki companies kat nu kila ban ai kami kun samla ke chungi bahabang iwan ki investment sini syua bengin ai ke NOC syua bengin ai ke permission syua bengin ai ke trading license ka banungkong kadai bangin bu ke cingkeli ki bangin bu kata bang kat nu ngin ai kami kun samla ke chungi laga don sispa kat nu persen ngin la ban ai kun kasi kata ngini ban pej apa poi ha kabor tangin budin ya katu ka amendment sispa arusan amendment baladap man kini nginang ai budin sisu kenang ba kecing mentoi kalong ya ka konstituensi ya ka ri ba kacai ben ri ko chung hi barok kowe da bangi phai kini ka amendment menta kumba kala le ki ong bangiron kami ka direct funding ngila don kam sisa baringi pej kum ka municipal kum ka pancitira ngiyo ka direct funding kiyo ka direct funding re hadis council hadu menta ka funding ke bawan kalong kawan sentral hastit nastit pakin bha sekadis council te kumta idi bandon kam sisa kita ka direct funding kenang ba ka roy ka pa kan yarap sibun namta kani ka stit khalaya ka cungi barok kawe